Goeiemôre, good morning. Nou ja, buiten pauze wat natuurlik my gunsteling vak op skool was LO, maar daai tyd was LO anders as vandag. Liggaamlike opvoeding in my tyd, deesdae is dit lewensoriëntering, seker maar een en dieselfde net. Selfe pap anders huis, maar is tyd vir ons LO klas saam met die een en enigste Arnold Geerts. Môre julle twee. Goed om julle te sien. Ja, ek moet sê julle was vanoggend baie snaaks alreeds. Ek weet nie of ek gaan bybly vanoggend, eerlikwaar. Kom ons begin by rugby in 6 nasies. Frankryk het die Franse flair aangeskakel met 'n verwoestende 8-3 vertoning van mag toe hulle Wallis gister met 54-12 in hul 6 nasie ontmoeting by die Principality Stadion in Cardiff geklop het. Theo Ati het 2 keer in die tweede helfte gedruk en dit was die loskakel Mathieu Jalibert wat Frankryk se grootste telling ooit teen Wallis georkestreer het en verbeter het op die 51 wat hulle op Wembley in 1998 aangeteken het. Steve Tandy se span Wallis het nou slegs 2 van hulle laaste 25 wedstryde gewen en is nou reeds 3 jaar lank sonder 'n wen in die 6 nasies. Die ander van die uitslae oor die naweek, Skotland, ek wil hier eintlik in Engels sê, Skotland gave England carrots. En dit was mooi om te sien en dan natuurlik Ierland oor Italië op die ou einde. You know what? Whilst rugby currently as it stands makes me very sad because they used to be one of the top teams in the world. If we even as South Africans, if the Springboks had a game against Wales, it was not going to be a cakewalk. It was going to be a tough game that was going to demand a lot of sacrifice and dedication and hard work from South African rugby to beat them. But now it feels like they just can't catch a break. And it's really hard to explain. It's hard to explain what's happened there. It was like where the Bulls were a year ago. The same kind of thing where you just say the personnel's there, the coaching's there, the infrastructure is there, the club structure is there, but it's unexplainable. And maybe one shouldn't try and explain it. Maybe it's just one of those things that happen. It's reasons and seasons. Yeah. Maybe that's it in the end. Ek weet nie hoe mense dit analiseer nie. Dit lyk vir my daai ratte wil nie lekker hardloop nie tot hulle in mekaar haak. Ja, dan gaan die dinge so. Kom ons hou vir hulle ook duim vas. Ja, nee, kyk, hulle is, you know, what goes down has to come back up. Of course. So, ja. Newton was right. Gepraat van gerad, die Proteas is gerad. Hulle is behoorlik gerad. So Eidenmaker het, ja, dis wonderlik. Hulle het 'n sensasionele 86 loop, Eidenmaker met 'n sensasionele 86 lopies van net 44 balle geslaan met 'n uitstekende vertoning van Suid-Afrika toe hulle Nieu-Seeland met 'n klinkende 7 paaltjies en 17 balle oor in hul derde T20 Wêreldbeker groepwedstryd by die Narendra Modi Stadion in Ahmedabad geklop het. Marco Jansen het 4 paaltjies vir 40 laat kantel en 'n paar goeie laaste balbeurte deur Corbin Bosch het gehelp om Nieu-Seeland tot 'n beskeie totaal van 175 lopies te hou. Dit was bloot net verstommende loopjaagtog van die Suid-Afrikaners en die interessante ding was, hulle het uiteindelik 'n vangskoot laat val vir die eerste keer. Hulle was net voor daai vangskoot 22 in ou. Hulle het 22 vangskote in 'n ry gevang in hulle wedstryd en hulle het net een verbrou en toe is daar nog 3 of 4 daarna gewees. So die veldwerk is goed. Absoluut perfeksie. Ons lyk regtig baie goed. Dan net vinnig voordat julle my vraag kan vra daaroor as julle wil. Later vandag is dit Afghanistan teen die Amerikaanse die Verenigde Emirate, dan Sri Lanka teen Australië en Engeland teen Italië. Dis hoe dit gaan uitwerk vir die res van die dag. Why do you look so worried? No, I'm just really chuffed that South Africa did so well. And they were chirping each other hard, on that game. Yeah. They really were. It looked like Quinton de Kock was having the time of his life behind that wicket. Giving them giving them horns. Ja. Ek weet nie, maar ek dink die Betway Top 20 of T20 was 'n lekker opwarming vir al ons Suid-Afrikaanse spelers. 100%. Juist ook omdat hulle in verskillende spanne met mekaar gespeel het en nou is hulle net gegel. And the interesting thing is, remember when Jacques Faure was here last week, we spoke about the fact that we said the guys play together in all these teams and all these leagues all over the world, so they know each other extremely well. And they probably know how to get underneath each other's skin as well at the same time. But it's not the nasty stuff that it used to be. I think that's the one thing that's disappeared because the guys are mates off the field. You know? And that's a wonderful thing. You don't need the nasty stuff. You definitely don't need that. And then, Pieter, Roz, how quickly could you run 5Ks? Today? How 5Ks, you know what? Like for me, like a 32, 33 minute 5K
is a good time. Pieter? Ja, as ek by 3 kilos gaan uitkom. Nee, nonsens man. So, luister nou net hier. Ons eie Maxime Chamanto het sy rekordbrekende wedlope voortgesit op sy eie nasionale rekord te verbeter in die 5 km padwedloop in die Breakfast Run in Sevilla in Spanje. Hy het gewen in 13 minute en 12 sekondes. Hy is 1 sekonde van die Suid-Afrikaanse rekord af, wat hy verlede jaar in Mei in Tokio opgestel het. Die 25-jarige atleet wat ook die SA 10 km rekord hou, 26:55, het ver voor die res van die eliteveld in Sevilla klaargemaak. Mohamed Ismail van Djibouti was 17 sekondes agter. So, ek het hierdie gaan uitwerk. Dit werk uit op 2:38 per kilometer. Nou, ek wil dit verder afbreek. Gaan af na jou plaaslike baan toe, jou skoolbaan, en gaan hardloop 200 meter in 31 of 32 sekondes. En dan sit jy 'n 5 kilo van hulle aan mekaar. It's sprinting all the way. Presies. Dis eintlik waarop dit neerkom. Dis eintlik, dis amper 'n sub 4 minuut myl. Ja. Maal 3, want 5 kilos is amper 3 myl. So, is this a South African? Yep. How come we don't know much about him? The kid is so talented and he works so hard. It's brilliant to see. And I mean, as jy kyk, 26:55 for the 10K, it is remarkable. Get so that kid back in South Africa en laat hy op by Goeiemôre, Good Morning kom kyk. Absoluut. Ons sal. We have to speak to you, please. We need to find out how you are running like an absolute superhero. The question is, who's going to catch him? Exactly. Maar dit is 'n wonderlike prestasie. Dit is regtig iets eienaardig van as 'n mens kyk na daai tipe afstande, it's normally the Kenyans, the Ethiopians, that is where they excel. And the fact that a South African is doing so well, I'm so chuffed. I'm really, really happy for him. The two Wildschut brothers from the Cape, they are also they're almost as quick as what he is. I just think he's ended up at the right races at the right time, and you've got to pick them, because this route is like lightning. It's pancake flat. It's flat, and it's wonderful. So, wat's jou beste tyd op 'n 5? Net onder 16 minute. Maar dit was toe Van der Merwe nog Van der Merwe was. Ek het 15:50 gehardloop in my tyd. Hierdie klok moet nou lê, want hierdie periode vat nou te lank. Nee, is te kort. Arnold gaan 2 keer, die Arnold gaan 10K hardloop. As ek my 5K eers klaar gemaak. Dis 30 jaar terug. Nee, maar steeds, you've still got that. You can't take that away from you. Well done, Arnold. What a lovely sport bulletin. Dit is nou al tyd wat ons het vir sport, maar bly net waar jy is, want net hierna gesels ek met jou joernalis Jana van der Merwe oor Ponzi skemas. So bly net waar jy is. Goeiemôre, good morning.